بله تماشاوان هجا جارا کردن زی بچه معفرینه لگل بریز عبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندیا پدکسه مامست عبدالرحمن جارا کردن دمات باش به پرسامن اوه روشا اولهی و آبوری لعفرینه چاوایه راستی روشا عفرینه نهاد آستاینگا گلک مازن در باز دبه جبرکو در دور پیشکرنا عفرینه اف باندورا خا گلک لسر هندر هیا واندنجی دهندر داشی هن عفرین دیساجی زخت لسر هنه جه آلی اف هزن سر پارتیا پیدا با بیتر زختار سر خلقی چه دکن او جی انعکاس دبه بیتر لسر روشا آبوری و خلقی و جیانا خلقی اف هن گند دور پیش کرن ایرش کرن خلقی گرتن به بهانا اف لشکریا نچار خیابی بری وید خواستن خلقی را بیجن اف لشکریا نچار دور 18 سالی و وانا باللشكريه ناتشار لانها مخابن اف خلقي عفرين حمي هي بناء الاشكر جا 11 صالي جا 15 صالي حتى كاسد حفتي صالي قشتك دبن حالة عسكرية دونا ابدا برامة بيتربي سكناك عسكري وحمي ملاد باللشكر تب جنوب بير وكالان تبدا باللشكرن لشكري بزوريد بن آلا بهذا دا براستي افجي زختي خالك الملاد وآثارات خي السلبية لسر ملاد مامست عبدالرحمن يعني جبلي الدبرة الجزيرة العفرينية جي قلق قرتين واد زندان بيادي ده هي اگر اقاهي لجمتها من روشاوان چيه؟ براستي اف قرتيتنا ده زندان بيادي ده روشاوانا اف يمكن بك كاسد افالي ما الجزيرة برن دادقاهي خويا كيفي كاسناج الفربونا كافالي ما عزت كردي افالي ما اد ناسكري وكيد احمد سين وادريس علو او دبنا البامنا ادن افالك ما اسماعيل مع ماوش كاساها يا سيشارها بلدن هنا ودمك نيزك دا لجور اقاهين اللابلا بما ابن دادقاهي براستيج ابدادقاه نروانا تجاري شرعياتي وانا تنيا افجي كاس الخبط كارن مناضلن كاس داتنا قرتن جبر على الواسطه خونه روشا وانا وقت تشتج مراقيا بري سردانك جرا تشيبو جوالي مع عزت كرديرا روشاوي قلق خراب وخيايا روشا هندر زنزانه دوانا دا نباشن بيتر معامله وانا نباشه جوالات مره بله گلکی سپاس برز عبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندیا پدکسه عفرینه تولگل مبو